Ke he pōnei nā kai hoko mai e tau whenonga wakalele he oke whahe tau puka male. Ma se hila ke he whahe toke lau, mo e whahe uta he motu. Whakalawhalahi atu ko lo sana soni holo si hanei hatu tolu a tau walatala tutupu ke lata ia mo e whiwhinei. Ko liu a Niue ke he tuanga whakamua me nā kai whaitangata he motu he mga haunei ni kua pikisia ke he ngā ko visi hongwha mahiwa. Ko tuhia ke kupenga hila ko visi hongwha mahiwa he awhlaile aho tūlu he mahina nei ha Februari he whahe tapu ka male nā kai whaitangata fōwe motu ko moa e ngā ko visi hongwha mahiwa. Toko taha ni e tangata ni pikisia he ngā mai whakamua kua malolo mo e nā kaituai nofo pui pui. Katoa e whitu seo me whahafu mawhitu e tau tangata he motu ne kua pikisia he ngā ko visi hongwha mahiwa. Mai he mga ni hoko me whakamua e ngā ke motu he mahena hamasi tau ua awhi ua fuma ua he tau kamale. Mai he numela nei ko malolo osi tua i alau tūru. Ko whai mga he motu he nā kaila liu ke nā kai whai tangata ko pikisia ke ngāo. Pesi ni ko nā kai whai tangata e motu he mga nei ne kua pikisia ke ngāo ko visi hongwha mahiwa. Tu mauanga ia ni e tau ofisanga hua he whahenga hua malolo sino mai whakatuwhono ke whakamanatu atu ke tau tangata he motu ke muitua ke tau hata kianga ko visi hongwha mahiwa. Holo tu mau e tau lima mo e tau se taha sivianga rapid antigen test ka longona ke he whaulua tau whakamailonga anga ko visi hongwha mahiwa. Ne whakahauko e whana ke pule whakamua ke lata me tau ua awhi hua fumatulu ke he aholotu he whaheta puka male. Hākua nā kai nofo e whakatunu whono ke he motu, kua vilia i he tau ke pule e lilifu o Dion Paki tau fitu e ke pule he maanga ko tui ke mo whakatunu whono. Amana ke whono ke pule ke liu whono he aho mi pungi ka kua whakatolo maki atu ke he aholotu he whaheta puka hau. Hanei e whalua tau walatala ia. Mahui ngai whanoanga whakamua he whono ke pule he whahe tapu ka mole, hako tuku atu e tau hoko taki whakamua he whakatu whono, mai loanga mai amanaki ke whakatu tala ki ai e tau lilifu e ke pule ke whanoanga ka hau. Whakamua ko he hoko taki ne whakahingoa ko Niue ko kaina, mo he hoko taki ngā hua he whakatu whono ke hongo fuma fitu aki, tau ua awhi ua fulu ke he tau ua awhi ua fulu matulu. Ne whakamori mai fōki he tohi kupu he whono ke pule ki a PCN News, he aho nei, kua whakatolo maki e whono ke he aulutu he whahaita puka hau, aho mfumalima he mahena Februari. Mai longa fōki e whaulu he tau lilifu e ke pule, ne whakatali ngā ia ke iloa mai he lilifu palemia e aho ka whiwhile ia ke whakahoko ai e wilianga lahi he motu he tau nei. Koe tau ka maale ne whakailoa mai he palemia lilifu Dalton Tangilangi ke he PCN News hana manako ke whakahoko e wilianga lahi e motu ke he kuata whakamua he tau nei kaina kaila whakailoa ia ke he whono i ke pule. Ko e wilianga lahi whakahiko he motu ne whakahoko ai he aho tolungo fulu he mahina me he tau ua awhi ua fulu. Ka whiwhili ai mo whakailoa he palemia e aho kua manakia ia ke whakahoko e wilianga lahi tō whakailoa ia ke he whakatunu whono mai whono e ke pule. Tō whakailoa ai he whakatunu whono lilifu Hema Douglas ke he takitaki he tau wilianga he motu ko Darren Tohowaka. Tō whakausi fōki e whono ke pole ke hongfuma fitu aki, mo e kia e whono ka peneta mō whakatu whono liwiki ko e caretaker government. Ato i loa ke he whakausianga he tau wilianga, mo e whono whakamua he whono ke pule ke hongfuma walu aki. Nā kaila katoa toa ia he tau lākau mo e tau kawehila ke mātutaki mai e tau whakahaloanga whono ke pule ke whahenga hua whakapuloa. Asi nā kai mai ke ai ke whakapuloa ato e tau whonoanga tunga whamahani. Hane whaenga hua ki ai ke lata mai tau whono e ke pule i mua. Nā kaimita ke tau uhalolo kua tō ai ke he whae tapuka mahale, asi lawi ai e tau whenonga wakalele mai he motu ko New Zealandi. Nā kai mai ke ai ke tū e wakalele mo e liu atu ke he motu ko Samoa. Langa ua e nā kai mai ke wakalele ke tū, mo e whinatu ke he motu ko Samoa, mo e liu atu ke he motu ko New Zealandi. Kua lawia e takolonga e tau pāsese ne amanaki ke he watu mo lau tūlu, kua amanaki ke he hoko mai ke he motu. Mai ke ai ke whakatūtala me wholu he tau pāsese, kua amanaki ke watu he mama he au nei. Lahi mas ke rea, kai whakau e ni ke atua, ha kua nā kai whakahoko e tau whenonga, ha koe tau matangi malolo. Si ua aki,
mena tahanga ia ni tupe tau mga whaoa hako tō mamana kianga ki ngā hua e tala mitaki mai whakawhekau he atua mai maanga la kepa ma le loa he mutunai ia ni ke mot ko New Zealand si amauna ke matolu ke manuina e whenonga mamiha ke hoko atu manuina ia ni e tamu kainanga ko amauna ke o mai. Koe matua whiwhine ko Sina Panama taha e tokolonga i tau tangata mai he maanga ko la kepa, ko mai ke lata mai taha whai anga haulahi ke whanofo halau tolu a ko ako fōu, kai tahe mena koe ako mai hana mga whaoa, mai taha mda kaulahi ne lauia i ke he wakalele ne langa ua e na kei tū he oki whahi tip ko mole. Whakatūtala fōki a BCN News me whalua tau pāsese ke whakamāma mai halau tolu a tau longanaanga ke he tau hiki ki anga he tau whenonga whakailele ke he motu he na kai hoko mai he whahi tip ko mole. Pehe ni au koe tau mana heiki, pure iki. Kai ke ni kua uha whuke hau nei ka hasi no nofo hiwhi he motu. Kai ke whiwhi na pihia ni ha tau tolu tau no nofo mo e tau amamna ki anga. Kai utupetupu. Koe ringa ha whakalata haku ki sia. Maangi mai ka hai mapua langi. Kai riongi a tau tolu ke mawhala te whikau. Tupe mori tau mawhaoa. Kai muatu e lau tolu i lunga he pulangi. Ka ko tau tolu he kere nei. Ni take tau tolu malolo e tau sino. Si whiawhia whuki ni ka hawhai ta maho. Ke nofo hifo he motu. Taha uka fōki he talahau mai e tahe tau pāsese ne kua mana ki whenonga tu ki New Zealand he aho nei ko Victoria Pusimani koe tau sianga mena kai. Uka hanga o ke he tau mena kai fōki ke ta hif ka nanga tōrua ki ae ko aitimita ki tau kai hapa tāki mai he whiresa liwa ki ka nanga tōrua ke he niu haku tāani ke ta hif hako popo te tau atua he tau niu koe tau mena kiki hia ne whakalawelawe mai ki te mui o wham. Ka koe te whoa ni nā kai malolo, koe te whoa ia ka te tupe te tō kei. Hako mana ai longa lahi ka ha e tō kumianga he tōru ki he whai malolo sino. Pehe mai taki he whahinga hua fuafua matangi Mrs. Rosie Misiepo ki a BCN News he pungi nei koe tau ke tōrua ki hanei ki he matangi la nina mai kua ki sia tokolunga mai he whamahani e tau uha he mga honei. Hai ai whoki e mga hala tōla he uha ka hai hato tōru ha koe la nina e hato tōru nei kua hoko ki ai whoki. Koe tuanga nei he la nina koe lahi mahaki po ke molea e uha mai he hana toanga whakaiwalisi ke lata ia mai hata tōra motu. Si koe tōru e taua nei he lanina i at Pasifika ka e ko Niue koe tuanga he tau uha ha Niue koe malikisi haki lunga ke lata ia mai lanina. Ka kano hei ane whai tōtu maua e uha ke muatu ki he kamatanga he tau nei ua awhi ua whumatu. Te onono e a tau tōru ki ai. Hahai ai whoki e tau putuputuanga o lu, whamahani mau ki lunga he atu Pasifika, whakapapalangi e koe South Pacific Convergence Zone. Hahai ai hana tuanga whoki ne whamahani ia ke tu mahani mau ki lunga he hata tōla motu, mo e mamau atu whuki hai holoanga he auruna ke hoko ke whahi lalo he atu Pasifika ke he tau atu motu a Solomona mo Vanuatu, Papua New Guinea. Si laulahi he auluia, whamahani ke nafukilunga i atu tu. Ka ngaho nei ko e tunga kua kisiai kua hiki te hana tuanga ke tu hifo ki lalo i atu tu. Ka kano haia ne whai lahia e tau putuputuanga aulu, ne whai maua i atu tu. Nā kai tu mau whuki ke tunga mehe ke tahani fufuta aulu. Kai haia e tahe fufuta mōre atu afua, tahe fufuta mōre atu afua. Si lolahi tomna nei ha koe tau hiki a anga ke he tau matamatangi, si awhia ai ke hae tau aho ne whelaua ki moe aho wakareli. E ha tau tūla motu kai kisia ai ki he maaho matahiko e nuali, ne kamata ai ke hae ke kisia e matapatu aulu nei, ne whai tunga pehe whanwhanau ka hae tau aulu iki whuki mai he matapatu aulu ia. Si koe ngā hua nei ha mōle atu taha futa aulu hau taha uha mau pihia.
Mole e tahe seo e tau pasese ne kua manaki ke whanonga atu ki New Zealand, lau ia fōki a lau tōru he na kai hoko mai e wakalele ke he motu heo kioki he whahi tapu kua mole. Whalu ia lau tōru nei ne kua mai ke lata mai whakanofo ako he maanga hala kepa kai na kai hoko sia ha koe tau hiki ki anga nei. Mātutaki atua BCN News ke he kautaha Air New Zealand i Niue mai pehe mai a lau tōru ke he tau i meli hila ko lau tōru e tau pasese ne na kai whakahoko e tau whenonga, ko mau e lau tōru e taha puhala whenonga ko e travel credit, ko whakatupe ni he kautaha ke whakaonga ke he hongwhuma ua e mahina mai mua. Lahi fōki e lauia he tau whale tali whenonga he motu he na kai hokosia e tau whenonga wakalele ki Niue he o ki whahata bua moale ha koe tau uha lolo kua lauia e motu ki ai. Pihia e tau longanaanga kua matutaki atu ki he whaolua tau whale tali whenonga mua atu ki he Scenic Matawai Resort. Hana i whaolua e tau walatala ia. Kua pehe mai e takitaki he whale tali whenonga Scenic Matawai Resort, ko Charmaine Carroll kia BCN News he pungi nei, toko hongwhurumataha e tau poko halau tolu, ko sia ki he tau pasese he na kai hohoko mai ki he motu. Whalu he tau pasese ko hiki halau tolu tau aho ki he taha mga aho mai mua, ha koe halau tolu tau longmatai whakatupe travel insurance. Whai pasese fōki e whale tali whenonga Stone Villas ne kua mamanaki ki ai, pe he mai e tau tangata leweki he whale nei, ai tupe lahi alo tolu ha koe tau pasese nei, koe tau mga whaua nini au mai ke whileweia, me tau mga whaua me tau ka pisinga he motu. Kai uka ni e ngahua he tau seuse e tau mana kai, me tau mana inu, ke lata mo lau tolu kai na kai hohoko mai he mga hofka mui. Pehe mai takitaki he whahi fuafua matangi ko Rosie Misiapo, mai he awhlaile aho toru ke he aho tapu, aho lima he mahina Februari, he oki he whahi tapu kua mole, kua kisi e tū toko lalo e au fia he tau au lu, ne kua mole ki lunga ha Niue. Asi kisia matangi malolo, mo e toko lunga he uha he mga hoia, me na kai kisia mitaki e motu. Tapu kua mole, kisia e ke hae mauturu, ke hae mauturu tau ono noanga ke tau au lu. Lata tonu ni hai mga hoia mo ne hoko mai e whakarere, hangahang ke lea lahi, e ono noanga whuki ke he runway, ke mga hoia na kai lahi e pulefu, mo e lahi e pulefu ka haa ki long he runway, na kai kisia mitaki, na kai kisia mamau, sika mina ia koe tō whakamen piha mo tōru ne whakutaki, ke ha mo tōla tō langmataianga ke whahi he aviation, ke fuafua tō mo tōru e tō matangi whakakehekehe, tunga e tō kapihila, pakulangi, tō uha, ke he tau tū laosi, ke ha mo tōla taunga huanga. Ko kisia fōki ke he oki he whahita puka male, ke he pungi whalaile, ne mase e malolo hila, ke he motu katoa. Pesi ni he kue mga aho ne mase hila, ke he tau maanga he whahitonga he motu, nā kai mui e hila he tau maanga ke he whahito ke lau, mai whahi uta he motu, a to hoko ke he awhiawhi whaiumu. Ke awhiawhi tapu kua mole ne whakailoa mai he takitaki he whahinga hua utilities ke he tau mtakau whana maanga takitaha, tū toko lalo e au nonoanga he hila mai he tau maanga ha mutalau ki liku. Toko lunga e tau le kua ke he toko loa hila ne kua whakaonga he tau loto kaina. Kua ole atua ia ke whakaonga whakainene e tau koloa hila lalahi pēnei he tau loto kaina. Ngā hua whakalahi a ngai ni am takau ngā hua infrastructure ke ngā whakangahua e hila he tau maanga he whahi uta he motu. Ke he pungi Niue kua whakailoa mai he Clinton Chapman ke he tau matakau whana maanga. Kua tūko e lau tōru e taha ni sini portable generator ke whakamoui e tā vili vai ha liku mo la kapa ha kua lauia e tau kawe hila ke he vai mai kua mole. Mai launga fōki e toko lunga e tuanga ke he whakaonganga he vai. Kua whakamana atu ke he tau tangata he tau maanga, ke whakaonga whakainene e vai mai whakailoa atu ke alo toru ka whai vai ne tawhi noa ke he tau loto kaina. Koe tō mga hala whiawhia Klisimasi, ne lohana ai e tau manatu nā kai whiawhia, he tau Niue ne nonofo i Australia, ha kua nā kai mai ke whakahu mai e tau Pasolo, halo tūlu ke he tau mga whawa he motu. Ka kua mai longa ke he aulutu he whahata puka mole, kua whakailoa mai he komisina toko lunga a Australia, kua liu tuai a Australia Post ke he whangahua halau tūlua tau puhala whakahu Pasolo ki Niue.
Ko mai longa ke pungi nei ko mai ke komisina tokolunga Australia ki Niue ko lilifu ko Lois Allerton ke whakailoa ko liutua i tau puhala whakawhano mo e whakahumeli pa solo mo tau koloa mai he Australia Post ki Niue ke hawhangi he mga honeng. Ko tuhuia ke tā whakailoanga whakatuwhono mai he komisina tokolunga Australia ki Niue he aulutu he whahitapu ka male. Ko kamata ni he aho nei mo talia Australia Post e tau pasolo whakahu Standard Economy mo Economy Air. Talia foki ke tau International Post mo e tau tohi whakamau mai i a lautolu i Australia ke uta ki Niue mai i a New Zealandi. Hongo fulu ke hongo fumawalu e tau aho ka whakahu e tau Standard Parcels mo e uafumalima e tau aho ke lata mo e tau Economy Parcels mo e tau tohi. Kua whakailoa mai he Australia Post, nā kaila hawhangi atu ke whakahu e tau pasolo ki he tau Courier Parcels, Express Parcels mo e tau tohi he mga honei. Tūmaua ngai e tau ngahua he matakau puli ngahua he whakatuwhono ke he tau hikianga fōu ke he tau whahinga hua whakatuwhono. Ko iloa ai koe whalu he tau hikianga fōu nei ke lata mo e potanga mai tau whahinga hua tāna ki tupe mo e tau ngahua whakalaulahi he whakatuwhono koe Ministry of Finance, Economic and Planning. Mai longa ai kua whakausi ngahua he taki he whahinga hua tutou puki tangata mo e ofisa mai tau tangata o mai mo e watu koe Immigration ko Kimrei Waha. Talahau mai e mtakau puli ngahua kua whinatua Kimrei Waha ke ngahua ke he private sector mo e kua whakausi hana ngahua ke he whakatuwhono. Koe loa fōki e PCA News ke whalua tau mili hila ni uta whānau ai kua whiwhili he matakau puli ngahua toko ua e tau takitaki whahinga hua fōu. Ko Margaret Siosikifu to eka ia mō takitaki he whahinga hua Immigration mō whanuma Sione Holo to takitaki e ia e whahinga hua tutonu mela koe Statistics. Koe whalua nei he tau hikihanga fōu ke he patanga whahinga hua fōu koe Ministry of Finance, Economic and Planning. I loa ai fōki ko whakafōu he matakau puringa hua e kontuleke he takitaki he whahinga hua whakaako ko Mrs. Bertha Tongahai ke he taha fōki e tau. Ko mai ke ai e whakatuwhono Australia ke he tau uawhi uafumawha ka hau ke lawhiki lunga e taha whakaholoanga whakaako fōu koe Masters Program ke lata mai tau whakaholoanga Scholarship Australia mai Niue. Pehe mai komisina tukulunga Australia ki Niue ko lilifu ko Lois Allerton ke he taha whakailoaanga whakatuwhono he whaitapu ka maare lahi hana whiawhia ke whakailoa e whakaholoanga fōu nei koe Masters Program ko lawhia atu ke he tau Scholarship Australia mai Niue ka kamata he tau uafumawha ka hau. Pehe mai fōke komisina tokolonga ko Allerton, mahui ngai whakailoanga nei ha koe manako he whakatuwhono Niue, mo lau tole tau whanau whakaako ko manako ke whakalaulahi ki mua ha lau tolo tau whakaakoanga ke he weweheanga he tau Masters. Mahui ngai whakaholoanga Australia Award Scholarship, he fōke atu ke he tau whanau whakaako e tau whakaakoanga ko tokolonga ki Australia. Pihia fōki ki he mahuinga he whakatolo maki mo e whakasihake atu hau ha Niue. Mai longa fōki mai he whakailoanga nei, tako ono e tau scholarship kua tuku mai he Australia Awards Pacific Scholarship, ke lau tolu kua manako ke watu ke whakaako ke tau aonga pulotu he atu Pasifika. Kua hawhangi atu e tau scholarship nei, ke lau tolu kua manako ki ai, whakamua koe Masters Program ke whakaako atu ke he aonga pulotu ke he motu ko Australia, pihia fōki mai tau scholarship ke whakaako atu ke he taha aonga pulotu he atu Pasifika. Si pena hata tūlu tau wala tāla tutupu ke lata ia moe a whiawhinei, tō liwa tau tūlu ke whileweia ke whae tapu ka hau, nona wha moe munuina.